وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Ya Allah, ampunilah dosa hamba dan orang tua hamba. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang halal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sugan bae aya nu mere duit ka aing dak, jeung meuli spaghetti ali wow. Asana lapar amat ya beuteung. Wah. Alhamdulillah ya Allah, rezeki. Ting batingan gope. Menang kada naon. Namun 2000 deui mah ya, menang kada spaghetti. Alhamdulillah. Pak. 2000. Alhamdulillah ya Allah, rezeki anak sore mah kieu bae. Ngaji, doa, menang duit. Alhamdulillah ya Allah, Gusti nu Agung. Beli spaghetti dulu. Woi, naon? Duit aja tadi ya. Arek dibawa kemana? Pakuan dia. Ayo mau menang rezeki. Rezeki naon? Duit aja ngeta gope. Duit aja 2000. Pernah botong, ayo mau menang doa ceng. Ugu duit kami ngalalagakeun dia. Sayang amat, nges anak beli spaghetti. Anjir dibawa kabur. Udah.